Yeda say ya wako be biem do Badwam TV Badwam Jumade so yeda sister Sunday be oh ya guy yeda na say nti we no also bia we make sure say Adom TV no be hwe bibia ka be hu ne ekoso bia nti sister Sunday ne team yeda mo say holiday nti bibia to misi bibia possible ya grow day nya bufuo nya bibia ti mo ani nye e wo ne kwan paso na yegusu aye kai wo sesa brei wa sore dia Truminka yenshia wo Spinters endpoint homeopathic clinic na screening na ekoso no so papa wajansem na fa no koho ana we obabunu so pesa wo check prostate no chef say infections and should me ha mema no prostate no ntini nyina so screening no ekoso de wo hia ne folder wo beje eno na obetua 70 cedis na ne wan so peska bi ato ho in case se hwehwe mu no ne yesi condition bi wo ho na edro ebetumi aboa na se wo de osika na to edro no apɛ. But apart from no dear, screening it test bear 5 me how many and 6 ne dear. Or more ye edia chayankwa. Nina no a janomo dano and Adom 106.3 and the endpoint homeopathic clinic akabumwa ye di surgery to make us say morning show no neho and ye dear free mid morning so be free one more abasa anti baby I will be ben yankwa dia endpoint one more branches ning no sa screening should be el coso ewo ho shadow so folder ne de e wo se age ehun sika 70 cedis apart from eno de onye ohwe je se bia de akoba no wo hia duru a eno de je se woto ba wo mo scan e screen yen free so papa nsem wanya hwe amano a na nya pomuden meda semidin de afia amankwa tamaklo nenso eye juada ena juada o enanye Saturday ana Sunday eye nkremofo denti ene wa ahomegye mo nanso ye dwuma de ye gina ye na so 24/7 na sanso ena Kennedy digital satellite nso ejina wona so ye adwuma den obi wo a na adwuma no ne ade nti won hyede nya brenko ena holiday Kennedy abie ti bowram ne kwajo de ai ora Kennedy anopem mam musumechia meda senso na anu ade na wo ye no nyamie ni mu ne asomani na mani na kra meda se papa fufuo machine no ojo de ye ye wo hia no anu avu banje na bode waka abom amana be na ode aka ho na akro no be me na no peme mu akwaba ye na se bibia boko de happy salanso to all of us se de wa ho fama yi ho afi me ye sure se ma anye ni ye ona mo ka we ye me ma na de me pa de me de ho a me mete no me wa bakra mi kunu box e hye me ne perfume mo se me ma de a me de mi use ni nyina enti we no na e me fe ena ma ye me call Dubai no we ne de ma me na omchichiri miti no ma me fe nti na adru sa ada ne dia na wo se me sa ye nti ma miti standard no but so hu say ma dress so ati ase eno na mpesa me achieve standard ne de ma nu ho mo fa nche me mum but na mpesa hu appearance no nti me da se sam de achem be me ne yentie we eno pa yenso ye be ma kramofo nyina afidida pa yura Kennedy say odan kramofo a omne na di dwa wo Ghana ha nyina ase na Allah enhira wo bibia but oside akwanya foforo ma nkramofo na no pai unse wo ye kramoni a me ye sure say ene wo fie adwuma bia wo kubia wo fie na Kennedy de ne ye bie shop no 24/7 enti obi bia wo pe air condition ato na enura so ye Father's Day enti me nua muslim ni me pacho wo de imagine say emo 12 na wo de air condition be mienu awura papa fie wo de surprise shake wo de surprise malam kana ni beje papa enti mesrew obi bia enura wanya bibia ma wo papa no ana say wo pesa wo surprise no yakosisa air conditions pi diaba ena fensu TV no de bebre eta hopoto brabeto TV papa fama papa na wa hwe tetede na che beto papa ne fa ko bodem efama no na wo papa so ani enye wo ho anopa be bia wo bia yesre se wo hwa Adom TV aye chiawo ye de wase Kennedy se omamu nyina afidida pa na emom wo de abaye ne se unse wo hwa Adom TV no ase no wo se numbers ni etwagu sa numbers na etwagu ho no eye Kennedy numbers ay Ghana ha ba bia wo frɛ ya ye befa na ye no adi nkita ho nioma wo hia bia na ye de bi ama wo e ba try condition ho asem na no pa mi pese me ka kire obi bia me say ene ye holiday time bia wo be frɛ no ye sai won krofo ho metimi asa ba install air condition na mo enti obi a wo fie a na wo time no wo de unhia se e bia wo be ba shop wo de ne se wo be fa phone afrɛ Kennedy
wo Accra wo Kumasi Tamale bia wo frɛ ya wo say oh air condition me pɛ 1.5 horsepower and me pɛ 2.0 horsepower me pɛ 2.5 horsepower bia o pɛ bia you be ho na ye the latest technology ene de aye unse abrabo ni konadim de bia da abrofrom san dwen ye ho se de be ya air condition entwe light bebrenti sei ye the R410 gas e de awuram na R410 gas na adwuma ye ne se ema chese air con entwe light ni bebre you use gas no na de power no na bibia ye kama me pa cho uyo obi a ene wasi hotels wo de rent a manfo abeda ho adwodwo ho a hotel adwuma air condition ade ba ko edimu akoten uwura hotel bi ni air condition bo ho na se de ye dede twurodo hotel manager adan CEO adan we sa nipa ma ho obi ba ho na akira omma ba hotel no so oba ho ne ho da ni nyonku bi etukwa abakuro no so se chale ukwa akoda ha na omo edan ni de mu ede nipa cho beto air conditions estate developer wo so wusi estate ton mesrew air condition de wasi dan na wie nyina se onya bi bubom na nipa na ibeto a wanya value for money mesrew air condition ye Kennedy de no fo chen wo bia de wo market se uyi ni baako ana wutuo akoton na sesei no region bi a wo se opeso ye dealer e de man ya wo de aben se numbers no just pick it free na chere se ebia Kennedy me wo ha air condition be se me ye dealer de mam ye de ye de niwa no be bro na wo ton na bibia e koso kama enti mesre mo offices no so muso na maba enne no wankwa adwuma enti CEO ubetumi ama security no no afre technicians that there odi ofre ekwa ba bebo ama enne enti ade enche a ekira workers beba adwuma no no wa change air conditions e ho nyina be say office na say dimu mrantie no so na maba and especially minu muslimi for we a guy pa na ene oti Muslim communities ni bia mu ade meka kire on say to air condition baba to air condition wati na ebe mu aye guy more ye de na efu ene sanso ye papa uso asisia na chile tu sancho light Mr. wa bomode na bra Kennedy ho numbers no gu TV na se fa numbers ni mu bia na frɛ ye beje uso anopai aya Accra eye wager old barrier ubetumi akọ akobo ani akọhoma na wato ade na bibia kama eye Kumasi a eye patase na wo ko police depot nche ho na mo am Ashanti region nyina na mo am north we aban dwumani na opese obeye ye high pitches ni bi mi se wo de obesesa ne ma na kofie free na fie atete nkakra akra we aban dwumani akopatase branch no police depot nche ho na omobeje uso no no adi nkomo kama na bibia kama afi mo amu fitachi man sunyane nkranza tamale wa paga mabedu Kumasi no udu Kumasi a eye Adom family plaza dining first floor tienie enkofa baby bia o se o hwehwe family plaza dining no first floor e wa Adom ho ne wo wo ba ye bebo kama TV ya yakofa aba ne sister ye TV ni nyina ebi Android ebi digital science smart afi ye wo de science so eye satellite any o TV no the 4K technology 4K ni de pictures e dey ma no enya asem ketewa HD ankasa yakosi se TV inches dodo bebre aba brand bebre ye de aba na no so opese oye utubi koton a any promotion e koso papa into obia monra Kennedy digital satellite na no pay and na holiday ko ne kokwaji ani na bibia anya kama beton yo mani bi na bibia anya fine afi the almighty Kennedy fufu machine ehun semode na me ka kire wi me pa cho e say ye June me ka kire say ye start afi we say ka uto bi a nka bosumi nsiani nka wanya sika say tam but ebia enka echi mpidifo say enka echi ye ka e de ma nipa rate mi chichi aka the next 6 months beto Kennedy fufu machine na bosumi nsian free ne kopim December wankasa obi hu mfaso de a ubenya e wo Kennedy digital satellite fufu pounding machine ma ye commercial we choba operator tobi we restaurant a wo fufu ho mani padodo di be tobi maka che say technology idea no the safest wahu ye na nanom bo aye di waduro ni wo mabaye but ene oman ni yin abusua yin kro yin ye kuyanim enti na wo say ye build on the na nanom di jaye ye build a ye build di ye beba be kuyen ye be ma ye nkwa na ya trans ye di nkwa tenti ache enti ni Kennedy fufu machine na ba me say amanfo ye bi gum but eno de enye problem na emom odwen won kwa ho na wo pede papa de a eye Kennedy digital satellite fufu machine eso beto afi ye de abro machine aba abro machine nso first no nka nika dam wo abro timi kosti wo be 3 days ni enya ma but say ye de bia ba dokunu wura
adenti na wonto aburo machine bi me ma me a wotete banchimori ene aburo mori e wo dwem ton ana wo yam kokunte nkate eton aden na wonto eye aburo machine bi wadwuma be emre ukwa afran place mu kofa neoma yi di ba kofa wotachima de ba wa be yam wa de na fi wa serve customers kama utobi nso a wobetimi dia ya adwuma nyeska ama bibia ye kama number no gu TV na se ba bia wo bia mesrew en ha ho frɛ ye de be gu kam di abro nze enra ne ne uko zongos na ye be stew dodo pa stew do mbe ye bi na omo so mo ye aduane omo so mo ye ne dodo mako machine no adwuma ye no se wo yam ntos jeni mako ene chese kekedro mu ni ade in large quantities eno ebo sa adwuma no ma tobi na fire business fridges deep freezers washing machine home theaters afi ene upe bibiti se popcorn machines ya kofa bi aba ade pam for de pam ade yi machines akese no ne nketo ni nyina ya dibi aba kitchen ma no de hodim duru a na ye modia oba bia pese owura jade na oye aduane ya ne ho tono na oye ne fast saa so na mema so oba ye aduane ya pene ntem nti kitchen ne ma efiti de oba no aso bena no ne oven shem deep fryer ni nyina bi ho microwaves no ni nyina bi e wo Kennedy minim enema eye home appliances a Ghana krum ha wo pa unya wo Kennedy men san Kennedy hu so san ho obetwa gya wadwo mesrew men kasa mane nwa je numbers we nyina ebia na wo de ontimi mpeke ya je numbers 0244 385 128 0244 385 128 and I said 0244 385 136 0244 385 136 telecell number and our Vodafone number we so eye adwuma pa 0207 65 30 31 0207 65 30 31 and Accra Wager Old Barrier hono frɛ 0243 074 750 yebejo so na bibia ye kama sa ti anu an yakan ena ya fofie de nyabre ne bowura mu ho na nso kokoje wo ade ne ntume mu a yeguso e kai wo screening no free koso sese wo branches ni nyina mu endpoint homeopathic clinic jumedie no so ho na yede e free eba ene ya ye kasei abusua bi nso edi won mu awodanti memfa emfamu emamoy na happy birthday ko ema